Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 17. Ipakita yo ti panagraam yo kadagiti lalakay kan babakat. Respetuan nyo ida, kat agbuteng kayo iti Dios. Siyak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pinastrak ko pala ang dananang kantatang iti kwarto, tapno makainanada, nabannog da anag na. At to'y tibag nga yan ti badbado da. Anong samon nga si kaswanda tatang kananang Saan ka na masublatan, taga-brudak ket nga rudan? Saan ka madanagan? Pawitan ka. Tapno damat lang aramatem kada tatang kananang. Amok anarigat ti agaw awir iti agpada nga agkabaw. Nga maawatan na kuman, no apay nga umadayo Wen ka di, maawatan ka mat. Amo kadakdakkel ti sweldom, no agabrod ka. Tinapateg, saan ka amang liplipat no addakan ijay? Ikarik manang, saan ko aliplipatan ti obligasyon ko? Naynayunak pa'y kiti ti ipawit ko Tamok asaan kan ang makatrabaho, tagaw awir kan iti agkabaw. Sapay awan matrabaho ti asawam, naglaing pa'y nga uminom iti arak. Planok nga rod nga iso ti pagaw-awiret, tapno sa anak asumardang iti trabaho. Bantayan na laang matdananang kantatang. Sa bagay sana lang apukpukawon ti mata na kadananang kantatang, tamangan no pumanaw da. Sige, taka sa ukto ni Charlie. Sige nga rodan manang, agawid akmatan. Kasapula kong ti agsagana para iti panag-flight ko. Ala nga rod, agannad ka akanayon. Ala, rumor kayon dito kwarto, tagmerienda kayo. Nakaina na kayo matngatan. Ay, dito'y kami kadimanan nga agnaad. Wala nang, apay, saan nyo akayat dito'y? Ay, makaulaw pa ito sa dino at talaga ti pagnaudan bay. Awan pa'y permanente mo ta pagnaudan bay. Saan ka ni Anitoy, jay anda kang balay tayo abagtay? Ha? Sino abagtit tatang? Jay ngay barbasan ako lo tibuok na. Ti asawak day jay tatang. Kan saan abagtit? Hawan raw. Saan abagtit? Ngamkit day. Karayo na mabartag. Kat isumay, pagbabagtitan na tano mabartag. Anya ka din nagita nga ibagbagayo. Ala, umay kayo kit din ija kusina. Tanakasaganan ti meriendayo. Batang mo man gayam ti agaw-awer kadagiti dadakkel mong agkabaw. Saan pa'y kumaa? Ngam kapilitan nga intulod ni Ruby ida dito'y balay, taumadanin ti flight na. Anya? Nukasta? Awanan kasin nublat mong agaw-awer? Kat anya nga rod ngay. Kat tapno saan anas kan nga agikatak iti trabaho. Sikan ti agawir. Anya? Ay, jak maanusan nga awiran dagiti dadakkel mo. Mabalin, no talo wenno upat lang nga aldaw nga awirak ida. Ngam no kunam nga agnanayon asyak ti agaw-awer. Saanen? Awan lang nga rodon trabaho. Kan saan ka amadanagan? Tano agpawit ni Ruby, adabi ngay mo iti ipawit na. Bantayam laang matatatang kan nanang, tapno saan da pumanaw? Binulan nga addabi ngay ko iti pawit na. Wen nga rod. Sige nga rod. An-anusak nga awiran dagiti dadakkel mo. Ay, asino ka itayan? Nagpintas ka matan. Siyak ni Cherry, Lola. Anak-nak ni Mama Violeta. Nalipatan dakmanan. Ay, kastaya. Ay, lula na karud Wan gaputa anak-nak ni Mama Violeta. Ay, nagkapwam nga ay. Apay nga adabag mo. Nagtalaw ka kaday. Nagapwa ki jay pagadalan, Lola. Ay, ayan ni Lolo ngay? Ni Doro. Wen, Lola? Ay, kaduak lang dito'y itay. Ngam nagpukaw mo tan. Mama! Sa dino ti ayan ni Lolo?
Nay, ada kamot gaya man anak. Ada ijay kwarto ni Lolong. Ay, ijay mo't kayam tinaglamangan na. Ay, mabait man lang nga ruta mapan ko kitaan. Ala, mapan kayo nga rudan, Lola. Tagpalasak pa'y. Mapana ko nagtrabaho, Charlie. Saan mo abaybay ang dananang kantatang, ah? Wan ka di. Siya akong timaka mo kadagiti dadakkel mo. Agluto kanton iti si Dayo inton aldaw. Adda nga rod mailuto. Ada ijay ref. Ti ikan ti ilutom, tapno mangalngal datatang kan nanang. Ikatam ti si iti ikan sakbay nga itad mo kadakwada. Kaslagaw awer da taon iti ubing. Kataganos ka ah. San abale? Taad datangdan mo. Iprito klatan to ikan. Tapno nalaka maikat dagiti siit na. Ay, mabalin samot na baliktadan na ito. Ayan ti CR. Ay, salbag mo't dahi tabakit. Kanayon ak kabawan na ti CR. Sa dino kunak. Baybay aklatan asapulan na. Ituloy ko kat din abaliktadan to iprito. Saan yung kaisuro adagos kayan ti CR? Ayagay ka. Naisbo akong di pandiling ko. Ay na, ti sinalbag abakatan aya. Aguray ka man. Idabak pailaan to'y lutlutwak. Tama panak iti ayan na. Ay na, nabasbasan ti flooring. Apay kami na saan mo kaisuro adagos kayan ti CR. Kabaw kayo at talaga. Umay kayo, tayo isurok no ayan ti CR. Umay kan! Ay, di na kuyo na kasta. Masaksak kita, anak. Oh, dito iti ayan ti CR. Ala, umunag kayon! Anya kay taramidok dito ikat nalpasa ko na nakaisbo. Na, sabwagan kayo iti danum tapno saan kayo anangsag. Naglapid! Ay, Houston! Diyak ka ba lanti? Hagdi ko si tinalamis. Ikan ka iti pagnakma. Tapno saan kanton nga umisbo. Ay, salpag ka! Kaya't nagsabot na napatayan. Ipulong ka kandi Violeta. Di uray mampay agipulong ka. Ay, Urayan dak dito. Tamangalak iti pagsukatan nyo. Salbagkit diti kastoy. Oh, kumusta nga itinagmalam nyo? Ayos lang, mat. Narigat. Ang manyangay nga rod. Ay, datawanan ba inakulot? Pinadigos na kitinalami sa danom. Anya, apay at dinigos mo itinalami sa danom ni Nanang? Ay na, nanang. Kimaro man ang tikabaw yo. Kat no napudot ti impadigos ko kada kayo. Ay, dinakman pagpali na nakabaw. Si katikabaw, nalamis tindigos mo kanyak. Ay na. Talaga ako maro tikabaw ni nanang. Nakaisbo ngamin. Iso at dinigos ko. Ah, kasta ka di. Ay, ano samlatan Ay, siyak ti Patsyang Violeta. Nalamis din digos na kanyak. Anyakat ni nanangan aya. Napudot ka nung aro, di indigos na kada kayo. Nagburing ti kastoy abiyag ko. Mapanak man gumatang iti arak di ta istor. Tagtagayak man gindi. Sa pulan ti bagik ti arak kahit. Sa nabalay, napakan kun dagiti awawirak. Mayatan ti turog da. Isu asambutak ti mapan gumatang di ta istor. Ay, naparta ka kadagos Ay, kastoy gayam ti awan katagay na. Boring. Ay, nabarta ka kadagos Nagay tayo ito man. Nakaring gaya man. Ayaba man gindi tagadwa nga ginom. Ay, umay ka dito, ikan ka. Anya day tayo. Atoy. Inuman ti
Ingkarga kiti baso. Ay, apa yan nagpait-pait? Ay na. Iti damo lang ang napait. Sumamit dayta. Nunayunan nyo pa'y. Tiinuman nyo. Mabilang Oh, doy. Inuman manan. Paspasan yung inuman. Nagmayat-gayam rin sa impainumaw. Kasalalim mag-antibagay kiti panagiriknak. Ay, mayatan Agsala kayo matan. Mayat sige nga rod, agsala kayo. Sayaw duro, sayaw duro. Sayaw duro. Ay, nabarte ka na talaga dito anak ay. Madlaw asigurado ni bakat ko inton sumangpat kat pagungtan na. Amo kong tiaramida. Dungdunguan kanto. Unay ona. Sige, agsala kayo pa. Nananunay kanto. Ando ni bakat ko. Sila Huwag akong dito lamisan. Kampay di. Nakaturog ka. Tatang! Ay, Tatay, anya tinarami Diyo? Naginom kayo iti arak? ay, pinainom na kaya sawam, Violeta. Anya? Hoy, Charlie, bumangon ka dita. Apoy-apoy na inom mo ni Tatang. Ne. Onya, pinainom masasawamat. Kat nun na iturog ko. Diyan mo't amo na ginom gayam. Ay, ulubot ka. Kat no pinilit na ka pinainom. Tatang. Apay ko mapilitan kayo nga eh. Inton maminsan, saan nyo apakibiyangan tin inumak? Apay ngamin anaginom ka. Maburing ang nga rod. No kasta nga aginom ka, isimpam mo umuna tinaginumam, sakbay amaturog ka. Uwan bakit? Da kayo mo Tatang, saan nyo asubsublatan tin inuman ni Charlie? Talaga nga ulubot ka sawam, Violeta. Ay na, tatang. Kumaro man ng tikabaw yon. Sana nga kabaw. Nagkabaw kayon, tatang. Ang mga nutiam mo yaw, kat danom, iso nga ininom yaw. Tantual daw mo kanyak si kakulot. Husto day tang. Alang, umay kayong Tatang, tabanyusan kayo. Tapno mamunawan kayo. Hello, Ruby. Nakapawita kun manang. Mapan mo tulatan irwar dya kwarta. Katagyaman ano kas na ading ko. Kat kumusta mo't datatang kan nanang? Ayos dalaang mat. Maanusan mo't laka din nila kay mo timang bantay kadakwada. Ay katnas kan nga anusan na Nasingpat mo't kiti datatang kan nanang Di lang no maminsan, tada makabawan da. Wan nga rod. Ngam ugali siguro tila kay kan bakatan Sa bagay mo't kiti Maala nga rudan. Pakibagamlatan iti asawa, mga anusan na dagiti dadakkel ta. Wan, saan mo napakadanagan-dananang kan Tatang? Tasyak ti makaamu kadakwada. Talaga nagalas ti ugali ta asawa ni Violeta. Ni Violeta mo tama, ba't pati mo iti asawa na? Magbalinan na tamot launa yan nga kabaw. Ang nalaang mo't lagi ti banag ang malipatan ta. Ang amuta pa'y may ti mapaspasamak ti lubong. Hanya nga iti aramidan ta ita. Balsak na dya, Charlay. Kasano? Basta, numadaanak iti gundaway, balsak na dya, tao. Dahito yan, tinapinta sa gundaway. Nakaturog ni Charlie iti bartek na, dita sirok ti kayo dito'y arubayan.
Mapanak mangala iti talay, ta igalot ko man. Irakid kaw. Sana sakti paglulokwan na. Sa kabailak paglulokwan. At ta, igalot kaw ni Diyos daw. Nito ipon ti kayaw. Oray anya ter aramidin na. Sana na maukas ti panangitalikan ko na. Riingi ka. Ay, Charlay, agriing ka. Ay. Ha, ne. Apay nga inrakad nagmatan dito'y sikalangay. Itaman ngay bagam ngagkabawak ta pagkakabawan kaan. Anya? Oh. Aday gam na awasay. Ang mga no kumaro ti kabaw na. Anya, Malawanan nakpay. pagsaw ka. Ang mga no makabawak at tao ka kiti pagarob ko ang may saka kayaw. Ha? Kaya't mo, Ay, tawasayan ka, ay, balsigan ka. Ay, kuha tatang. San yung ay layat-layat na tawasay Tama nga no makalipat kayo nga paisaw. Kaya pagbalbalin nun ngagkabaw. Sorry tatang. Pakawanan da ko ma. Saan ko nga ulitan? Isa pang asiyo. Ukarkaran da ko. Ay na, Diyos ko. Sapay ko ma, tais palanak. Saan kuntun nga ulitin a paglulukwan na giti katugangak. Balsigan. Basta ispalan na, Diyos ko. Balsigan. Ganun na. Lolo! Ibabayo na itawasay! Ay na, ay, Cheryl. Ay na, tulungan ako ma. Ita, sakmanan tinakabasaol. Imbes kayat kalangmat abalsan nga po taulbod ka. Ay, saan kayo ang madanagan tatang? Kasaog ni Cheryl. Ibagak, abasol ko matlaang. Lolo, anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Apay nga inrakad yun ni Papa. Basol ko matlaang anak ko. Awan basol ni Lolom. Nga, Papa, kitaan niyo man tinaramid na kada kayo? Nasakit lang tinakam ni Lolom kanyak. Gapo iti panang lukloko kankwana. Iso abi malas. Kasta ngagpaisaw apok. Kaya't kulang mo't ngay kaniti pagnakman na. Alang arod, ukarkaran kayon, Papa. Awanan ka itibain. Napamatinak asi kati agsasao itipod no. Sorry talaga bakat. Saan kun nga ulitan ti kasdiyang inaramid ko kadagiti naganak mo. Kasano ama sigurado kung agbalbaliw ka. Itikas diyan na pasamak kanyak. Diyak pa'y lagbutang. Ay. No saan ko idan apaglulukwan, saan dakmat siguro na pagaramidan iti madi. Kat manipod ita, no agipulong da kanyak, isudan ti patsyag, saan asika. Owan bagat. Saan dakmat siguro nga ipulong, no awan mading aramidak kadakwada. Ano sam ida kunak lang arudan? Wan bagat. Ikarik. Saan ko idan apagaramidan iti madi? Saan tayo apagaangawan dagiti lalakay wenno babbakat? Ipaay tayo ti respeto tayo kadakwada. Gapo tadumteng to ti panawan, ada tayo mati adda iti kasasaada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.